дар литсеи президентии шаҳри Турсунзода бахшида ба 24-умин солгарди таъсисёбии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаи варзишӣ доир шуд. Зимни қувваозмоӣ хонандагони литсеи мазкур иштироки фаъолона намуда, аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш маҳорати баланди варзишӣ нишон доданд. Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба онҳо Артиши миллӣ, Кумитаи ҳифзи сарҳади давлатӣ, Қушунҳои дохилӣ, Вазорати кӯҳҳои дохилӣ ва Гвардияи миллӣ шомиланд, таи 24 сол такоммул ва обутоб ёфта, ҳоло чун нерӯи тавоно, муҷаҳҳаз ва муташаккил амнияти давлат ва осоиши кишварро таъмин менамояд. ин давра гарчанде дар қиёси тарих як лаҳзаи басо кӯтоҳ бошад ҳам барои халқи фарҳангдӯсту истиқлолпарвари тоҷик, ки ҳазорсолаҳо боз паҳлавонону қаҳрамонони худро дар асотиру достон ва ривояту қиссаҳо ситоиш менамояд, як иқдоми ҷиддӣ ва айёми сарнавиштсоз аст. خیلی که شما شاهد گشتید در لیسه پرزیدنتی شهر ترسونزاده بخشیده به 24مین سالگرد تأسیس‌یابی ارتش ملی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان چهاربینی‌ها گذرانده شد و این گونه چهاربینی‌ها پیوسته برای بلند برداشتن روحیه وطن‌دوستی و وطنپرستی خوانندگان لیسه گذرانده می‌شود. خوانندگان لیسه در همه گونه چهاربینی‌های ورزشی، حربی پیوسته اشتراک نموده جای‌های نمایان را اشغال میکنند و ما کوشش میکنیم که در آینده نیز همین گونه چهاربینی‌ها رو باز هم جانو کرده در سال جوانان که اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امالی رحمان پیش گرفتند، ارزنده به این اقدام پیش گرفته آنها جواباً به این اقدام این گونه چهاربینی‌ها رو باز هم زیادتر نماییم. дар ин мусобиқаи варзиши хонандагон аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш байни ҳам қувваозмоӣ намуданд. масъулини литсеи президентии шаҳр мин баъд низ нақша доранд, ки дар дигар иду ҷашнвораҳои миллӣ чунин чорабиниҳоро доир намоянд.